Tujiro bati kulitanana nikenda bakura bemenya nya kuthithia bena discipline ya go save no at the end of the day CPN Dennis Kirimi na twirire withurure muntu munene kana uri mwana saving the optional ni muntu onde na no mwanke o save guti muntu ochionjorire guti muntu ochithithia na mbere ate gwika kamuthithu tuga mumiro uga ikuithene ngito ici jachinge no gachona na ara wambiria na ara urikiria ukaga no indi lakini wena 50 ya kwinyogeta sako kabera nkwenda 20 utigwa ntoni thina no itite kuromba 70 iri yonde lakini ntukwena arua kirimo bango jetu turenda gutegera mawatho mantu jero bati kuthingatiria jege kimbecha nikendo kamenyera kuingania gwaku ga kimbecha kana ire tugana gichunku your wealth mwaka juja 2026 na gweta nambere nuntu tonga boti kuja ibu choka budira nyende mulito ja ogwe CPA no ina umenyeria kana experience nkuruki no gatuikia ikinya gwa kinya lakini mbere ma rugendo runde maruke mbere rombere na ikinya rimwe na mumiru ikinya ra mbere ni gukethania. Karibu sana CPA Dennis Kirimi kethia mwanatira muru ketheko kairi kiume giki natutugwane tumbe kunorana tumenyora twakara mwaka jojo ngiri 2026 kabisa iboeka sana bando mwaka no jutite na mbere na no mwaka tuibanga bange mapema tutatuna foundation njega mumiro ugaro okirira ni rukirwa kurwamberia ni gwivura burateri na gweta na mbere na rugendo so CPN Dennis Kirimi urendo turantu kwena rukwina mawatho kwina mantu jaro bati kuthingatiria ni kindo kamenyera utonga bure na buno tutemundote no utonga bwa at the end of the day so tuikie through mbere mankera mwanatira muru turenda kwariri kintu kira twita wealth life no withrow na mbecha no kethotu kala mantu ja wealth life uketho na mbecha na arua ukariuru donde tokira January tukugani umi imeri iri January keja mwaka junde na ne tukuri mantu ja kutubati kurumerera twitanirora mtu abati kuthithia bathina nde ku principles ire atukwenda kwira antu mantu ja bati kukarokero maira kenda maisha jara jamba gwitania wetho na mbecha jita ikiongereka kenda kwira twita wealth kibuda over time na wealth life kendo ithoro ketho maisha we na jo jameka na vitanya kwa kana intobira bitikora kendo ithoro tena mitio na mena wa hiboeka sana so tawithire boeto ni gukinda gutu no tuthinjirite na itukie kinya gwa kinya kenda muthia tumba kugona kainde ndikau sawa na ndituruga bwa mbere kintu kira bati kuthithia mtu bati ku avoid kana kureka kuthithia kintu gitawa forced errors ni ndobiri okuthithia wa karate ko tukumenya bukithithika na nde turuga kintu kya mbere tukuchithira aja na tatu bati kuthithia kenda to avoid kira tukwariria impasse by marando unnecessary emotional investing na responsibility ya kuwa tukote nacho turuga wokira ambao kinya nyuma marira tugwana uthugani wetha kinyimbe cyo gwitite tumira njietere ntukwingimwe wambe uchuri kintu kiwitite kuthithia ri ilazima kithithike nambi kitembeche ire ilazima ithithwe bora era si unjo tugwa to avoid nturi mwe ndukujia tuma antune tukajithira tanande tumarire tugiteni nawe ugono kubangite kugurangu tweta twakinyandukianira ngugikingu gite kurangu mturo twendere ntona kanyomureo atwera nguino bai muno ubona rero ndugurangu onka influence kagura koga jinsi kinya ni kwenda karata mone that is impasse by ugote kule kwakuletete mone gurangu te kwogwitete kugura ngano ukagura choke kinya nyuma umwere nkejera nguruju o kinya nyumba uchuri nguira kwenda kugura ri was it necessary nundutaka kugura ni amone ngwe every shone kugura kurangu na ugo kuro bangite kurudia kete na ndituruga mwaka jojo 2026 ito avoid you unforced errors yeta kwa unforced nunduteko lazimisha kwa nditumira yetu unforced nunduteko sukumi ko jithero kuthithia kiugo gake membo ga utumira ga ni kujithira ukithithagia makosa kujithira yani utike nduki sukumi dara kinu kachithira ketho ni achore bo mwarire uthithira impasse by utokali kimu wango jora pamwe bakaenda hapo kinya mtura nunduteka ukamatite mbeche ta kura akaenda hapo kwa nera andu ngombe ka kwa nturene bugero ne kwa jano gakoba utokali muri nyama narwa iji akyo koba kino ndoni kwa jana kwa era zinjo kwa 2026 you unforced ukujithira ke muturire ukajithira ukithithagia you twekere x kabisa ne ukyo to kyambere kira gituma tutambecha na turega ukara wealthy life into bibio ndo kono kithithia utirazimishika kintu kejire ira tuwita emotional
wethera munene akithega kintu kathithia wethera Dennis akithega kintu kathithia ugo tu kalipart the process inaumira. And I think the CPA kiki turea muno kando na savings wantu kurema discipline savings impulse buying ningi sana nera nyingi nandi nongwirere na emotions gichungu tumeta unforced errors ntukira o ntuki usukumire gitina inya akiko wethera emotions kwa kurugirita pari ukugana kuthongi muno onge itonga bauga nandi kuri mbechi tonyere narua bya muchara utubangite gwitotumira wakinya gitemu ikambire kwira mbosinjo weta kiritie mno igwito ndiatia kana onge twathire tukwandikwo ryo maya maishanto beta githoma twi banki tukutonyore muchara jo mbere weta account eno gera kashia bitera chionde non tare non dire injero ujikira waleti o maachu umahiruri tichoka twachire ndene tariki 10 utegentu tunakyo tutire dana tunyite na tutariki 10 tugethera ingi 20 na ndi turuga first year azimu mwaka 2026 uro kwenda gukarapa kama natira mudu ntobi bionde kiko usukuma tika nakyo for you to be responsible no mwanka ukarente guru udugani oigwa ki usukuma choka nyuma karande guru tugwana era mbona kirundu kingi nguruke nyoka igwa ngombe bu yata ntora nekete njono tubangidura ngombe era ndura tika na ade akyojukia ukarande guru kajure siri akyojukia utimenya ujukire ngombe ntuke kwajana lakini orirwa ekalewa notiko mubangirite nandi turuga mantu yo ndo ngirete kendo wa responsible no to consider bubu ambere 2026 kutika peer pressure emotional investments oi wantu iba kugura shares tare torarete kwiro tware kwirwa cia kurite kugira kwa investment uko motori ya kurite kwi uko kagura kwiro utachuria kwiro ite kwendwa na twinde tukajira twirinyana rimwe ni emotional intelligence utatumira tukaretora magutu kwinya atori 10 pakunja fisho kondi bekira makoyo kuto churia chakura tukendia munene na jaye magana jana na oni na ja kwangiri no gari romi na mumero te muri yo zamaki iyo njo tukuga mandire jonde tota bangite kudivya na ja kuje emotions mbero karande kuno na karamna karatasi utara mwaka ja 2026 ija ubukenje so urenda gutura impulse buying kana nya planning yeje impulse lazima itherwe ire muntu kiumbe inya society ni go akarinda we nuntu boja gikundi muno no mwanka tujuri ngi mwijire muthia ikari kate egintu kionde kile tukuthithia na nikyo tukuga waigwa muntu fulani na kuthithia kintu ugo ambo kithome yukikanya gaku wambe ukithome wana challenges ya kurukaira na product muthia nenda ibona na ndi mantu yonde jathithiritwe ekana mantu ko wera zibu chonde ekira x ukamatuka kinyanda igwo no rithithia ngombe mpambe to no rithithia ngombe mwanga kinyanire rakinyanira ndi mbeje mpikemo njuri eri areka umana ngaka kana tekari eri arekendwa na riri akotari kingana na irio bimana ndamenya mantu ryo jonde na ndimbite ngatithia mantu ryo lakini nkogya ni tukuga 2026 bubu akoge bukume so CPA ndenda to dissect on to boto ere watire kana otwerethia atire ria tukuga impulse buying mono te mono mantu jegie nguo kana TV no ukethira inya kwika season kejo ukethira kwika kambuni keja bejite kwenderia ntu miunda ukona bugutonyo bwinde lakini muthine bukeja kuona o eri scam into bionde kira pompa kwira na tira mudu batu tukenya sote thoma pyramid scheme kweja ndewe kweja into kionde ukiona kididwa na kibuba ni kiu muthiene ikethora kina kiriro mantu yaje tampara na mutaratara na uraroga thia bura scam chionde ya kibuba ni kabisa na ndiro tukuga kibuba ni kile tukwara iria imposter lazima kwenka anto ba kuja bengirwa police fulani boro itugati kwa utigiyome twitite itukuria muthiena nani na tugakinya na no tukuga mantu yo nda kuja unforced errors yani kinyora kiretero we utura lazima yo githide lakini twendero go prijana 2026 totikanajo imantu jo theri thank you number 2 tukeja kwarao ora tukari wothe yetu edictate net wothe yetu kila tukwari limbi turuga atiri uwe financial status ciakwa arairi kiri emotions ciakwa igamforce mpamberio thithia mantu kila tukwariria muno ni onde Dennis morals ciakwa na nini ciakwa na taikari simply because buga nkona ngugenda ya kwa ngiri 20 ndaitia ngiri kana ngareka ngiri kana ile inchenchia
mbati kwendera ukarora ndakari itukwera no nundu the moment you change expense ya kugaitanya na uwe itukwera no chithe kuma mbeche yu njite kathi investment kana kintu kingi twareka mbeche ile jenditeti ura tukari witia na kuona menda ikema Sure. The rise and fall chithe kanene so character na values yaku na relationship yaku maintain ara ira interest itukwera no chitia mbeche yu njite kathi kintu kingi njie ukarata kyo ikodetermine ugoro tura mwijoro viteri aju no juga kwa aju all 15 Yes. tukwera no Yes. nande mbechiro wana ikadictate who you are in terms of character andora bainge bauga mtu narathuki katuteithia kuona mbeche ndio character wera rindire era umire Era amenyeka. nande mtura gitumi kukaraga uria kethero still athukio na mbere imbeche ya mwambi mwenge Kwanja boga nto murume mwinyi lakini mbeche ikonora. agochoboka nande kirankwera anto money is just a tool. Yes. Ite batikuthore foundation for who you are. Ari ibatikuthore means kana tu ikuthire manjoro enda kuthire ora akarani ando ntwendele mbeche unande ugo university ndikareta kaji ukamata mwaka wa 2026 uro kuchwa mbeche. Number 3 turira ntu ubati ku track financial progress yako no konora ntu bara mataka ura tukara hatu kete kada kedo uro no tuka kali takara kete wa fit kibe gon kamba ile ro tunde tokatega. Yes. Tona ndeka chia ko tano igwe na ndembe chia kuro tumaira na mbete chia kuna ro investor ubati kutora ro dore da ene ndekire ngire komi aja nderiga kinya always ena toito mira tututaka so ndo ri mwana tira muru progress ewe ya kile invested ile dore ngombe ile dore mbete na rekagia na kila kitu abati kuthura ari aja 24/7 agiteka mbete ni ukura ikunyia na bibi bati mbere mwana tira muru aba inge na rugi yake kira ngiri 20 accounting ngore kure kira bora gwa muno koigwa mtu aja kwa kuria imbeche ngana iriku ndore utukurua yani utije accounting imbeche cya kuni ngana iriku urejo kore ngana iriku ukero ngiri 20 mpayu iriku ogo kujitamba ngudithia nona tira imbio kujirite akwira ari nuje tutemenya ate akathe murimo majani na ero mutamyo jumire factory nuje jo andiki mbecha ukinyakija na bate to process mbecha ni mutumira message muone balance kedo itababu muchara jwekirwa igagutumira kwire mbechira wekirwa nadu ngiri date ngiri 40 lakini rojo kija ruya ninganiri nundunya ugodishwa nundumbwa kwa marando ko bete je kitangi na binambi nani tupati kubanga to progress ira to kamenya mbechenga nana kitu mtoga 8% keno kira 20% ile usifu no mongo izo kimenya wona mbechenga progress no tukua watu kudometra gadora adirituro kogea au track kogea ndaike kumi kogea ndaike kumi uwo kadi gata na ngiri 40 ukadi gata na ngiri kiba karo kadi gata progress no kutugira mbete chia kuri idiraira ku itonya ili one transaction ni kumare one transaction kan idiraira na ndi progressive no mwanka uro kwenda kukarabo ka 2026 no mwanke dhero ari aja karam na karatasi na akemenya each day nimbia kuthithana mbeche bobo kaura ukura tukwera now turuga bonge tubati ku focus mwaka juu wa 2026 takana na mbecha nitonga bila bingi itu consider na mbecha nanga kwera diki to focus na value impact na service yako yajana kinyare ukambeje sendaso kana business yako wambere sendaso ithigiata kile gwitite kusolve kedo ginto kwenderia to kikwendi kedo i service ukari na thina ngapu ukava the gap to kwera no yes here cover the money will chase you money results to kwera no thina ukusova money results muthiene ikeja as long as problem we with the solve kana product ye solve problem ro with it na ndio concentrate na mbecho kora no tunya quality yako kanyia na ndio after service na nto bamenya product mbechi jiwa kuthinga takini na ndio tolerant mo 2026 kila kionde thithagia focus na value reka ukirite impact ro ukirite na service ro kwaja interview ya tabia right mbecho automatically kaguchwa lakini in sense magita kama ingie CPA mtu arembire biashara kianda ona fainda ona mbejo chitithia na mbere not necessarily kuinga ngapu irereo
but inkwira the facts kana umabora buriyo kintu kyondo kira kinya TV neturi yambere twithithia ate kwambere TV yambere tukenda ithomithia antu iki information yomba gutuma ketera into bira batu tukuthithia nobira mwana TV ngogia wiku concentrate ketha that information igwita marketing igukarika information igukinyikira antu into bibionde after month antu bamenya viewership ketha itandenis amenya ja kumadivatize bank wero 90% yemero ikamenya mwana TV kinyakari yetu sako betinga yetu kale yes ndo information yako na kupass ikinyakira kile na ndaka concentrate mbechi yako ligandelis information yetu eta ko toruga example tengo kwa TV ibazikura kedho ni rio kama ya ngombe watu concentrate kedho ya ndio kama ina 19 environment ngombe ni litapoa kana kila kitu lea kama ngombe ile akachokelea mbecha kwako kitu kwa kuti service product kana service kana mbi ijage community itejitoka from problem utio ono kachai tore kora interview kana tore ta place you nundu batu ku problem to kwenda kuthithia kinyamo kawa ywe kiara kenda tore quality ilio quality unyira ugeta mukane jiro kale konyira ujwa choka atichoka na ndio nundu tuchoka mbechire kujito kuchokio le iteta na ndio batu concentrate na kusafa ndo in terms of quality na value na ilio engine bila kuba thank you automatically antu bakare ambechi yes na bale mechira kuchoka kucho niyo to kuga money is the last product yes no concentrate na yo kiro kuona gutita service yakunu yabati kwijambere the value ile uko na impact antu bona ko na impact ni automatically ko na data TV the impact ila to na okay njunje to chio kutiu wenda kwa advertise nyoka etana data wero lireka kumera kabisa eno ntuma kumenyana na impact so the impact ira mwana concentrated na babu bula as producers bona yo ne gutuma tu ndio jambe exactly wero beche ke automatically wow kudo ankaria igo pass information neto pass ranto kubera yetu ile video through this information da na customer ageta banker ura account exactly na no watu information to concentrate ambe chira to letera akejirana okora so ingwetika message gwe kinyinya ntu babethi mono no tukatega mtu arendi kwa ngugine mtu ukethera pharmacy ukethera yale ya M-Pesa na inya attitude yongwa igatuma antu bakaura ukethoti ku feel that gap into service iwe kubati kunenganirwa so at the end of the day atichoka runene na atichoka kairi na nya kenga baba ingiza indi so at the end of the day ukuga mbeche itebuthingata ichomba na ndo no tuna dena muno ndo nande ichoba mberere ndose kuna pesa tokorerwa mtora wekete ngogera imbecha rejite konjurire kinyawa na mbecha exactly na ndata nambia in fact ekite mbecha wa opportunity nyawo dhidi mbecha na wadhidi mbecha oityo na ndito concentrate na service rato kwa jana to na litani gato thingata baadaye thank you ni go na ndito bati treat income era ile leverage point ya kuona service ile leto is not an investment income ile kwa but out of the impact na value roka adithia kinyama mtora manyaka tukurirwa akiario service roka adithia anto beta kedo ngutangu enete TV turi monene ukagwa anto bakuka mpende to thikira monene atu ka mpende to thikira wero na ndi through that platform investor akwere yo bet your name na nantu bala mbewe mbele kile kuthithia ge kuru nyiri tora yawe kende to the next level and the next life platform you are ino mwankedo wakinite ki foundation you ethoka no gakuona kali utwe ukura na ndi babati kumenyo I want to get to always trends and expectation they will fail. Ito kwa rano get kuja na ndi to batu concentrate ola to kuga kinde na kwalida gintu kira na ndi ugono kigwetera kire ya community to kogea ikitu kuga trends turuga mandora ja kibubani no jakagwa yes right na ikinkwenda ku expand muno kenda antu bamenya antu tanandi tu na nini format eshepirwe batu gokira with school o dire school to expect ukagura nyomba ugura ne wambiriana video ibi trend nandi ukaithingata imono monga to break ikeja na ikwe nandi ugura obati kugura nja waki
Ketho tena mbecho thidiate. Churage. Ubati kugura ngari. Ukareo lifestyle fulani kalise kariyo ju. Trend iria no ikeja na ikuruke. Na jite utike ku. Wow. Na ndi bange tukathinga tana trend iria. Nonto decision iria bati kuala inachio. Iji yakuva jiti yaku akiriti ate. Mbechi yaku kadidi ate. Na season iji arrive. Ikejegeta na jite. No to kuona kile mbiru goro. Tamero ana ndeta December trend. Do you know in the next 2 years vile vingi bitethora vile bikeja na bikuruke na ndi trend ile kila tukuga obati you are not in a race trends you keja na ndi yata na ndi avoid trends you kimwaka joto 26 ukadidi mtu ibiri bikadi ya frani pia ndo bina timelines bikeja na bikuruke wogo create your own worth na with empire odora tukuga community kuletera makoyo pindi tukana weta makoyo mutia na jwa mwaka jomwe na tukeza turi ogo taba ngite kuridi makuyu tigana ajo ogo taba ngite kuridi ki trends yu ikeja na iko chia point tukwera yes bete kibu bungi buge marando ezatul te mundo but ubati utum kuja tumira raja na necessary tenera tu kudidia to ederi rando lazima rirombo kwanto ndora ke the other day ato hediri no mankoro wenda chumbe no mankoro uterepita na chupe utekwa twenda sukari no mankaturomba mema marando jamwe no mangamo neto kare tokia wenda nande irando kaera mundu nontole hediri ugo tumbo karote na mbecha utumbo karote na joko to hediri kinya life ira to kukara lifestyle iri sponsor ni marando turombe kundine turombe mwirigene turombe banki turombe everywhere kena tudo na mbecha na tujekire kuga no mwanka wewe na discipline egintu kionde kiro kuthidia ate ukuthidia ko gangwa ndakwira tira muru marando ja tethuki yes na marando ti mundu ke karinga na ugoro ma mbecha kuitumira ate ketho rombere witite ku invest na mbere antwa irando ka mundu twambire mbivingi turugire ntunyari rinjoni baba ndikirite bakanse ne bandikire waju kengirie kana ko kurombete ngirie kana rera totakikirikaniro receipt niambie kira ke pasta kithi ngombe bati gwita kura ibati kimwe gwita kimwe ndio ngombe kunenkira ngombe chiara wera maketha jambere njoka ikya kanisa ogaikiria rera kanisa wayukiangirie kana wikeke pasta arombera igachoka nande no ko mtu akurugita na njira akiuga marando ja mathugu muno marando ja thithuki yugo jukirie mbeche wikete wrong path papa si rando na retete bati gukinya nekathiru no kayukia rando wita kubanka makosa yangu ndo kuthija maneno no na njoro za kwa mundu hodo ora ubengite kugura munda ito menyoro kwendire munda nuju munda juri moju na kombeka mbeche nyike yake yewe nitonya account ni ile munda ogote taito kwenda wana na taito ugomba kurira ndura no thiro kama no edo te kumbana leo kajukia na ndino kwera mundu ko 2026 angwira antu marando ti mundu na ndio jukino litumirore bati yes tukwera na munene yes no ndunande tujuke marando jamwe tugeta kugura into fancy ku finance personal life na interview kana ku finance kintu kitita income niyo tukuwira na tukachoka kuga nande twena thene nyingi muno utete ndio talking of irando no tunkona ta chetu igweta ingwetika no tuka tukwambiri mwaka no kuthoko mto utugwata gipindi ne tukiambire mwaka jojo ubati kurombera nduri imbi bati gusukuma urombera ndu kana jukia loan irando tugandiro mborare ku finance tukikabanta investment kada manto lakini karombo ku finance lifestyle bombere lifestyle irando karombo ku finance lifestyle number 1 number 2 iliro mborare ku na membi kinya kwa na imanjisi na nikio tukwirando kuma rira mwere jo kalisa sawa na tukuthuguma ndo ambere ku create kintu kira kigweto imanjisi fund so that irando liturombola ku na imanjisi fund inda ku nderere anatira muru kuma kithiri but we to just one event away from straining from finances untukeza tutena bafa mulimo joja tukaromba
tucoke gicurugire tukuga tuigite nigo tukwaria tubui ntwambire go save kenda tuika bafera kenda nyamuri mojo ja tutiromba tuitambe chaku aturekite itukwera no na ndira mbu ndiromba gwa gukaria savings na nike tumituguitana kinya na natira mu bakeja yetu saku no tura anturombera irando ku insurance nyire tukugita ukareka premium kadi ndakini watu ko mulimo joja kedo ngirie gana insurance ile akaba nijo tuita kuromba ikandiro gatumira kedo no wiki the savings utita kuromba savings iro kadi tete ugatumira most to advocate irando rombo tete ki investments kedo igintu atakura tamunda kana investment tubati kujuria munda jutu agurari what value is it handing to you tuena ginya nini jia munda monanto kwa watu kibubanikira tukuga tokerwa njere gakurukira kaga kwe proti kondo maguta magu to amazuka kurikira mbecho nontonjere ukurukari ivarire kuongera na after kuruka nonto agoreto kwe maguta ugono kende nontukora bangite kwa kakaga ya bora tukama miambe chara maki thatu after that tugenda kwendia tukare mu kwendia impasse by kabisa nande irando ni real investment and equity direct investment yaro bangite kabisa ibaka sana ntopata chetu ngodi kena tuwekera katanta lakini you are fine parting shot kire segment yetu tuko na arua egankera anatira muru patwe mwaka 2026 na ora tuibangite kira tugwita wealth kanotonga ni ability kendo memory ni ability ya full life experience it's not an event ya ntukwe mwe kenda antoro kona baitonga te event ya one day in discipline consistent na gintu karoke didagia on tuko non tuko kendo mwera so for 2026 kenda tumba kukinyanira manto yato bitana jonde mwana no mwangato bajuki bomwe kinontu utongana bu teka buidairwa no to buidra this built kabisa through makinya na discipline na wena intention ni intention ukalidia no kinya kwa kinya kenda ombo thingata discipline ni ndo bitu kwa alidia no mwanko bia bwen kabisa no change lifestyle kende kinya kwa kinya riu ndo kinya nira na ndo kuti ko wankera mwana tira muru utonga bo tucho no twinde tukaira gutira muru na gucho utonga bo para bate kumba nkabora kambe jara turi tubone mitaratara na minge mbatu yongere yetu sako tukabone kira bati kutidi na tombe kweta ni kinya kwa kinya kenda tumutethia utonga no tombecha ndagiri jitu matetezi kabisa nire tware utonga na muge mwaka jo tukiria kira tukaria itwetani ukaiwa kamemeno ntuboka igwa tu tukura 7% wambiri kujuri na takura kare otekire wa iboega sana na OCPND nisikirimi arikia nabu gote mtote utonga bwawe okira wina kibu utonga bwaku na gintu kirenda thoma ntukwena arua mono point yo ya mbere agwete sana mantu jegia unforced errors nonto tugatega ndene ya society yetu project ichijite muno twakama tuiki wave kiwa gweta trend na muthene jo ntuko mtu ati wakiru makara akiuga ntenge menya no rigana mumero uga ntenge menya guti mtu yateria itana mbere kurumira mubango jo tira muru twitane bamba mato tuthikanire tugwatane njera tunorane muthene jo ntuko o mtu onde makethro agikena na kirikana muno mubango jojo so kaire Antonia CPND neskiremiro kwa nibo gasana ntubo tutwira kanyo kaire tugachemani kimiki kingi Jumatano twite nambere kunorana nimbito munene wakagwe itana mbere gutira muru kujuri ongwana